Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak saya nomor 2 sebagai generasi pelaju lelaki jeruk makilung ya. Iya. Oh, oke. Lah pasar ya. Gerti-gerti sawito ya lah pada tulang na mapadendang kita ya. Oh, sawito sih. Mapadendang para padendang na paamir. Iya, pikir. Bojo si dimakan jarak si dimaparana. Ini kita makan jarak. Iya pemakan jarak. Iko maparana. Oh iya. Makor lo nak kutomano kecati. Oke nih. Oke. Iya aja pakai dong. Oke. Alamu inde masamoy calaku di alamoy andi masamoy. Dinda masamoy alamoy masamoy alamoy masamoy sigalere sigalilu si selle mundriawa si selle mundriase si paturu-turu pusa iaro mundriawa mapidi-pidi matana iro mundriase bulla-bulla ni matana. Apa salah dia? Hah? Apa salah ki kapat tuh? Wah, dewa pau salah. Iya. Iya ya bicara kena elok koro Pak Gerik gewaseng. Maka Pak Gerege. Pak Gerik ini emang kardio di Kasenso, tomato pas si Gerik gini. Maaf ya, nangkaro bulat-bulat matana ro. Si dia wah. Iya. Iya ro ya si na bula-bula matana. Nah kita orang kulit si bacik na. Oh, maaf naka napidi-pidi matana on dia we. Nasaba mapidi-pidi matana nasaba mito ko nagarugui te gargaji matana puliase. Oh, maaf kuar Jadi play ro. mana reking. Ya pada riulo magere game tewe ye makokoe menyawan anak mundri karena atas senso. Ke somile. Kala somele ye ini turulota kasih si paturu-turu pusa. Ye relo ku sigalilu sigalere. Ero aju na galilu jolo. Na pra pendre na pra garege. Woi, selapangan angero. Ero koro sigalilu. Makanya itu gue jelaskan penonton Iya, makanya. Ya, Jadi tunjuk kasih. Masamoy agati sa pera singkit puray lau bunyak selana. Iya kanyarai waktu tanginya makanya rai. Oke. Coba kilongnya. Iko janda di iya kalulu dindang iko janda di iya kalulu. Iko janda ya kalulu iko janda ya kalulu iko janda poda bawan ni ambokmu pakkaca pisi paselene.
Wah. Akan aku janda mati kare. Ai de milo ya mati kare. Oh, dia melo. De milo. Wah, saking kagama janda macai ada apa gitu. Ya. Ternyata di wasang janda aku miru kapok kuro salo bumbu. Kumiwasangnya tapi di Ya. tahun mati kare. Ya, yang Nih, penting aku aja ero. mati kare. Jadi kok ke janda cia malakai. Ai goreng. Kok ke janda reking macoco nih gitu. Nih. Mana kejana baca-baca ah? De, siapa tahu aku miru mau pindah ingatin malakai ro. Namu mati kare. Namo, ko matang-matang misalnya duta na mendre. Oh, ya ya. Ya kami lagi masih asia duta di janda mendre. Nih. Loki boleh salo bompon ya cami-cami junuk ki. Baik. Ya. Si minggu milo timpong janda ko puro camme na demo pagamak dutai ila mugiri alloku. Namu jana mati kare orito. Namo janda mati kare, yang penting ya kona rapi ni si minggu janda ko puro camme. Na demo pagamak dutai wi aleku bene. Oh, salah kau aku itu. Mana beli masang? Iya kan, ja, iku makadai nada habis minggu ini ade. Aku pro dia nada naga mandutai. Ku pasti ale anakku. Di mana Malaysia? Di Malaysia. Oke. Ternyata sandro sama itu Sandro. Berapa menit? 6. Oke. Paigai me malampana makae gaje pasukan meroi kiri gasura telu kampuan minasai me kapatana lapang namoro sidini usading samana tong sakoli nomor 2 yata pangila moro talui gilirang upu palau pupat dinawing kalingai bicara na tantara na sakoli. Oke. Nari sambung apa emang nari wayak nami tahu dua para borane ni yami malakas yasina purang ro indok nana indok mencari yang engak